Nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki 23 z'ukwezi kwa kane umwaka n'ibihumbi na 2026. Turagarutse nanone muri studio kuri mikoro ndi Bosco, aho tugiye kureba rero amakuru agezweho, amakuru yihutirwa, amakuru y'ingenzi. Turerekeza Kavumu nyuma yuko Wazalendo kabisa bagaragaye mu mujyi wa Kavumu Centre, bakagaragara mu byaro bya Kavumu, bakagaragara hafi ya aeroport. Ubu tuvugana nta kindi kintu cyagombaga kubaho. Nari nababwiye ninagira igihinduka ndaza kuza mbabwire uko bigenze rero. Impinduka zidasanzwe Kavumu hagati ya FCM 23 ndetse na Wazalendo turaza kuba tubigarukaho kabisa. Bati burya ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ntago gifunzwe na AFC 23. Mama yake na yake, iyi niyo nkuru intunguye cyane kuri uyu munsi, kuri tariki ya 23 z'ukwezi kwa kane. Niyo nkuru intunguye. AFC 23 iti ntago ari twe twafunze ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Bati twagerageje kenshi kubibabwira, ati tugerageza gukuraho system ifunze ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, biranga birananirana, atariko kuri nshuro noneho turemeye ntago burya ari twe dufunze ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Turaza kureba ese ni bande bafunze ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kimaze umwaka wose kuva mu mwaka w'ibihumbi 2025 matariki y'ukwezi kwa mbere. Ngira ngo murabizi ko ikibuga cy'indege cyari cyamaze guhagarara gukora. Nyuma yaho Bufaransa bukubitaho, MONUSCO kubitaho, UN kubitaho, EAU kubitaho, ariko biranga by'ubusa. Na n'ubu iki kibuga cy'indege cya Goma mpuzamahanga, iyi aeroport ikaba itarimo gukoreshwa. Ninde muntu wahagaritse imikoresherezwe y'iki kibuga utari AFC 23, ku buryo izi nyeshyamba nazo zagiye zivuga ko ari abahanga mu ikoranabuhanga zashimyeho bikanga, kugeza ubwo bavuze bati iyi ndwara ntitutayiratira twica. Buriya ngo ujya gukira indwara yirata. Kugeza ubwo rero bavuze bati iyi ndwara ntitutayirata nyamara iraza kuduhitana. Turabigarukaho. Bernard Maheshi Byamungu ndabona hari amakuru ye agiye hanze, ndabona hari amakuru ye rwose ndi kubona hano imbere aturutse kuri rezo sosiyo. Ndaje nyagarukeho nayo turebe uko byifashe. Iyo mvuze Bernard Maheshi Byamungu bumva indwanya ikomeye cyane ya FC 23, ariko iyo nongeho ariko ujye wumva ko biba bidasanzwe. Nyeshyamba za FC 23 biravuga ko bongeye gushyira hanze amakuru akomeye cyane kuri uyu murwanyi bakunda kwita Tiger One, Bernard Byamungu Maheshi. Uyu rero yaherukaga kugaragara muri Uvira tariki 14 Mutarama 2026. Uyu afande Tiger One akaba yaraburiwe irengero. Turamenyesha abaturage ko mu by'ukuri nguzamubona wese agomba kuba yamumenyesha. Bari kumuhiga bukware nawe ashaka kuba yarabacitse. Turabigarukaho. Uyu mugabo agondaga kugenda ashyirwa imbere ku mirongo imbere ku rugamba, benshi bakavuga bati se kubera icyo akunda kujya ku mirongo imbere ku rugamba kuri front line, AFC 23 ngo yatangiye kumurangisha. Turabigarukaho turareba uko byifashe. Guy Kabombo Damvayita, uyu numwe mu bagabo bakomeye cyane batwaye igisirikare cya Republika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ku mutekano w'igihugu. Uyu mugabo rero akomeje gushakira iki gihugu uburyo bwose gishobora kuba cyagira umutekano, gishobora kuba cyaba igisirikare gikomeye cyane kikava ku mwanya munani mu bihugu bikomeye bifite igisirikare gikomeye cyane muri Afrika, kikaba cyaza no ku muzo wa mbere. Mwabantu mwe, uyu mugabo ndaza kugaruka kubijyanye n'uruzinduko rwe ndetse n'andi makuru akomeye cyane yamaze kuba yamenyekana kuri we. Ubutumwa harimo ni butumwa ki? Ibyo nabyo ndaza kuba nabinonosora mbishyire ku karubanda. Si ibyo gusa, turanyarukira n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo. Nyuma yo kuva ahantu bita Kavumu, turaza gukubitira inka rero, turaza gukubitira muri Minembwe, turaza kunyarukirayo. Naho hari amakuru ari kuvugwayo akomeye cyane. Unyemerere aya makuru nze kuyavuga nayo mbona y'ubusahuzi bw'inka, nabyo ndaza kuba mbigarukaho mwabantu mwe. Mikenge, drone zikomeje gukubitwa hasi umusubirizo. Ni drone zande ku isaha, ndabona hano ngo ku isaha y'isa 1:30 kuri wa 23, ubwo ni mu masaha mu gitondo. Byaje kugenda bite? Inkuru yo kwishimira cyane. Abantu bajya bavuga ngo umutekano ngo Uvira ngo naho hari ngo ntago ingabo ngo ziri gukontorora
ati yerere ariko ndagira ngo nkubwire ko ikimenyetso simusiga cyari gitegerejwe kugira ngo abantu bakonfaminge bavuge bati hano kabisa umutekano ni munange cyangwa se umutekano ni trebye, bashyireho very good. Kiragaragaye ku mupaka uhuza Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abari barahunze bambere already bamaze kugera hariya rwose mu mujyi wa Uvira bategerejanyijwe amatsiko menshi. Radio Okapi yabitangaje. Radio Okapi.net iterwa inkunga n'umuryango w'abibumbye by'umwihariko ishami rishinzwe gukurikirana ndetse no kubungabunga amahoro mu burasirazuba bwa Kongo MONUSCO, ndetse na Actualité.cd nayo yabitangaje. Yashyize akadomo. Ibyo byose ndabona ninza kuguma mu kuvuga imfunyamfunya cyangwa se inshamake biraza kurangira amakuru tutayumvisha. Rero reka inshamake tuzihagarikira, ubundi noneho twinje mu makuru arambuye. Ibindi ntavuze mu mfunyamfunya uraza kugenda ubisanga imbere, rero wumva uko byifashe. Hanyuma rero abantu mukunda ibiganiro amakuru tugenda tubagezaho, mbabwira ni mukande subscribe, ni kuri ako kabuto gatukura. Ikindi gishoboka ushaka ko wakora, ushaka gukanda like, ushaka gusharinga amakuru yacu, byose ushaka ko wabikora ukajya no ahatangirwa ibitekerezo. N'ubita se turi Uganda, ndagira ngo mbwire ko indamutso yawe twayibonye. N'abandi bagenda badutera yambo kabisa, bavuga ati Bosco Mutara turakwemera cyane, bati dukunda amakuru tubageza ko nta n'ikindi mugomba kudukundira. Mugomba kudukundira amakuru, ibindi mukabireka. Kuko hanga duhuzwa n'amakuru, ibindi bikaza nyuma. Hanyuma rero reka nkubwire yuko kugeza uyu munota cyangwa se kugeza magingaya, kugeza kuri isaha, icyo ugomba kuba wamenya, ushaka no kunyarukira muri groupe yacu WhatsApp, ushaka gutanga ibitekerezo, ushaka gutanga inyunganizi, ibyo byose ariko mu rwego rwo kudushyigikira kanda ku kabuto ka like. Hanyuma rero reka nta gutinda twinjire mu makuru ku buryo burambuye, dore ko nkuri komeye cyane nge yankuye umutima. Ndaza mu by'ukuri kubivuga muri ubu buryo kubera yuko ni inkuru, ni ya nkuru bavuga ngo ni inkuru itarimbarirano, ariko ikomeye cyane, kuko abarwanyi ba 23 ntabwo nzi ko bashegeshwe ku buryo bukomeye cyane. Kubera ko ibi bintu biratangaje ndetse biranagoye kubyumva. Kuri uyu wa 23 z'ukwezi kwa 4 2026 nibwo bimenyekanye ko abarwanyi ba F23 burya atari bo bafite urufunguzo ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma. Ntabwo ari bo bafite mu biganza byabo gufungura iki kibuga cy'indege. Uti kubera iki rero? Kubera yuko ubu amakuru yamaze gushyirwa ahagaragara. Ndaza kumentioninga abayashyize hanze, mutaza kuvuga ngo Bosco ibintu ngo wabihimbye ngo guki. Actualité.cd imaze gutangaza yuko burya Goma ngo ifitwe mu biganza na Kinshasa, kubera yuko systeme igenzura iki kirere ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ntabwo burya iri mu biganza bya F23. Kinshasa yamaze kwarokinga kare, yamaze kuba yabirokinga. Amakuru akavuga ko ngo ibi byamenyekanye nyuma yuko ibiganiro ku nshuro ya 9 hagati n'umwa za guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'inyeshyamba za M23 bananiwe gutera intambwe iyo ari yose ku kibazo cyo kongera gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kibarizwa mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Ibi byatangajwe n'abanyamakuru kuwa 3 tariki 22 Mata. Uwitwa Benjamin Mbonima, umunyawangura wa M23, akaba n'umwe mu baganiriye i Doha, cyangwa se ibiganiro bavuga ngo ni bya Doha byamaze kwimukira mu Busuwisi Montreal, ariko babyitira Doha kugeza n'isa. Uyu rero Benjamin Mbonima nababwiye ko bahuye n'itangazamakuru bavuga byinshi. Mu byavuze rero yavuze ati twebwe nubwo muturenganya, yabajije ku bijyanye no kuba ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyafungurwa. Mu kubibaza aravuga ati habayeho kunanira kumvikana, ati kubera ko burya nta nubwo ari twe dufite mu biganza ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Muri raporo yatanze mu itangazamakuru yavuze ko ibiganiro bya Doha kuri inshuro ngo byabereye Montreal mu Busuwisi. Uyu munyamuryango w'inyeshyamba za M23 yemeza ko ngo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma byari inshingano z'abayobozi ba Kinshasa, atari z'umutwe we wa M23. Ahita byikura avuga ati twebwe tubaye dufite izo nshingano twakabaye twaragifunguye. Ati inyeshyamba zivugana kandi zigaragaza ko umuryango waba ushyigikiye iki gikorwa nk'iki cy'ingenzi ko cyakorwa mu burasirazuba bwa Kongo.
umva Benjamin Mbonimpa rero ati kugira ngo ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwe byose biri mu maboko ya Kinshasa. Ni Kinshasa yafunze ikibuga cy'indege cya Goma, yafunze ikibuga cy'indege. Ese wigeze wumva ko cyafunguwe nkuko kandi koko iby'uyu mugabo avuga? Ikibuga cy'indege buriya izi nyeshyamba ubwo zageragamo tariki 17 z'ukwezi kwa mbere cyari gifunze. Ubu rero baravuga bati hano systeme zikomeye cyane z'ikoranabuhanga basize bahatabye nizo zitumye kugeza uyu munsi iki kibuga kidashobora gukora. Ati twarabigerageje biranga, ndetse nubwo mwabonaga abayobozi bahagera, hari umuyobozi wahageze wa MONUSCO, ati rwose nuko nubundi nyine yabaga yavuganye na Kinshasa, tise kuki batavuganye na M23. Nkuko Benjamin Mbonimpa abivuga ngo kubijyanye no gufungura ikibuga cy'indege cya Goma bizashingira ku kuba cyujuje ibisabwa mu buryo bwa tekinike. Icyo ni icyambere. Akavuga ko ibikorwa remezo byasenywe na FARDC mbere yuko iva muri uyu mujyi nabyo bizabanza kugezwayo. Avuga ko atumva impamvu hari ubusabe burimo gutangwa ku rugendo rwe bitewe n'uko M23 atari ifite uruhare muri iki kibazo. Urumva ngo rero M23 yavuze ati twebwe mwiturenganya, mwibifata nabi cyangwa ngo mutwumve nabi, twebwe ntabwo ari twe dufite mu nshingano cyangwa se mu biganza gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Ati hari ibintu biri mu buryo bwa tekinike biri mu maboko ya Kinshasa n'igomba kubikora. Ati ibikoresho byarasahuwe, ibindi byarashenwe, atari ko haracyari imbogamizi mu buryo bwa tekinike, hari n'ibisasu byatewe. Urumva ko hakiri urugendo rurerure. AFC 23 niba babyumvise neza isa niya navuze ko idashobora kuba yakwakira cyangwa se mu by'ukuri ngo ibone ubushobozi. Kabisa mu by'ukuri urumva ko AFC 23 yagize itya ibyikora iravuga ati twebwe nta bushobozi dufite, nta n'ububasha dufite bwo gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, gifunzwe na Kinshasa. Ati dushyiraho akadomo. Benjamin Mbonimpa nubwo rero yaje kuba bitangaza, ni byinshi yavuze, ni byinshi yakomojeho, ariko ngira ngo icy'ingenzi mwacyumvishije. Hanyuma rero reka twikomereze noneho n'andi makuru, kuko ntago tuza kuguma ku ngingo imwe gusa ngo turondore ingingo imwe ariyo iba yuzuye amakuru yose iminota 40, ntago bishoboka. Ubwo akaryoshye ni gahora mwitama. Reka nkubwire rero ko kuri uyu munsi wa none kandi tariki 23 nyuma yuko hari amakuru yakomeje kugenda atangazwa ko byari birimo kubera mu hari akavumo naho hari ikibuga cy'indege. Ngira ngo mumaze iminsi mwumva miti abantu bavuga bati gutya na gutya ko tubona abantu bimeze biti, ariko ndagira nkubwira ko amakuru amaze kuba yamenyekana. Breaking news mu masaha mu gitondo, guhera mu gitondo kare cyane, hagiye hagaragara Wazalendo, ariko amakuru akavuga ko ngo ababuriye ntabwo ari Wazalendo. FARDC kubera ko yamaze kuvuga ko yahagaritse imirwano, ibyo ngira murabizi mwese, baragira batya bagafata aba barwanyi babo bakabambika impuzankano z'igisirikare nyine bakazikuramo bakiyambarira bisanzwe, cyangwa se ibyo Wazalendo ikunda kwiyambarira birimo imyenda uniform bambaraga mu minsi ya mbere. Hanyuma rero bamara kubikora muri ubwo buryo bakabashyira muri Wazalendo. Njya na makuru numvishije akaba ari bo bari kugira gutya bakoherezwa hanga bagakora ama operation akomeye cyane, ariko n'ubundi na Wazalendo baba barimo baba bafatanyije. Ngira ngo nk'iyo operation iri kuvugwa hanga ahantu bita Kavumu, operation yakozwe iteye ubwo abasore bwagiye gucya Kavumu yose harimo kugaragara aba Wazalendo. Ari kumva icyo kintu bwagiye gucya barimo kuhagaragara. AFC 23 ntiyamenye ibibaye, abazi ubwenge batangiye guhunga. Aba bakihagera ntago bahise barasa, ni nacyo kintu cyatunguye abantu. Nta nubwo batatse, hari abaye 23 ntibigeze bataka, ahubwo bakomeje kurindira. Biza kurangira AFC 23 nayo ntiyagomba kubyihanganira, bamwe muri bo bagerageza kurasa. Biravuga ko muri amasaha ni mugoroba tariki 23 Kavumu bice bimwe byatangiye kumvikanamo imirwano, bisobanura urugamba rukomeye cyane utangiye kuvuga hano muri aka gace ruza kubikotaniro rikomeye cyane
kubera yuko ukurikije abasore bari kuvugwa ntabwo higeze atangazwa umubare, ariko ngo Kavumu yose yari yuzuye. Ntabwo bigeze batangaza ngo bavuge ngo hari 300 hari 200, ahubwo bavuze bati iyi Kavumu iri kugaragaramo aba Wazalendo benshi cyane. Ibyago FC 23 kubyakira. Ibyo rero ngo bitumye kugeza uyu mugoroba hatangira kumvikana ikintu bita imirwano ikomeye cyane. Ibyo benshi bavuze ko ashobora kuba urugamba rukomeye cyane rwo kongera kwisubiza ndetse no kwigarurira Kavumu, agace kari muri kilometero mbarwa nkeya cyane winjira aho bita Bukavu. Gira murabizi ko uyu munsi hari na gahunda burango yo gufungura Bukavu. Iyo gahunda nayo irahari. Iyo gahunda irahari, ugomba kuba wagira iki, ugomba kuba wabimenya. Niyo mpamvu ngenda mbabwira nti mwabantu mwe mujye mugira mutya mukande subscribe, mukande sabone, kubera yuko kudadukurikirana hari amakuru menshi cyane ushobora kuba wahomba cyangwa se watakaza. Nyangezi aha hari defense ikomeye cyane uze kuyikerensa ya AFC 23. Aha hari amakuru ari guturukayo nanone, abwe ntitubafite amakuru menshi cyane mu mugoroba. Hari amakuru ari guturukayo mbabwire rero ikintu bita Bukavu kiri guhigwa cyane. Nyeka ko nibi biri kuvugwa Kavumu ari igisobanuro gikomeye cyane kuri Bukavu, kuko FARDC irashaka kwigarura. Sinzi ikintu cyatumye bari gukora operation nk'izi ngizi, ari kumenya bafite amakuru ko wenda Leta z'Ubumwe za Amerika zishaka kuza gutangaza zikavuga ziti M23 musubira inyuma muve muri Bukavu, nkuko byagenze kuri Uvira. Bagabatereka tu byamira amajanja bakivuga duhita twinjamo nta kuzuyaza, kuko urumva kujya gutunda ibikoresho kujya kugira bishaka gutinda ugasanga umuntu yisubiyeho. Ariko raza kumera nko kuzimya station rwose baraza guhuriramo, kubera ko ubu amakuru ari kutugeraho aravuga ko ibirindiro base ikomeye cyane ya FC 23 iri ahitwa Nyangezi. Iyi base yamaze guhura n'uruva gusenya, kubera ko muri bice bya Warungu ndetse na Kabare hari kugaragara abasore cyane ku mugezi wa Bishararo, ndetse ngo hafi cyane y'abita mu Nyangezi, mu duce turi strategique cyane. Ubwo ni ku mpaka wa Mumosho. Ibirindiro rero bikaba bishobora kuza kwataka isaha iyo ariyo yose, ndetse igishushanyo mbonera cyabyo ngo bikavuga ko Wazalendo ndetse na FARDC bamaze kuba bagicakira. Ubwo bikaba ibyago bikomeye cyane kuri izi nyeshyamba zire ahangaha muri aka gace. Urumva ko biraza kuba bitoroshye. Hanyuma hari umugabo bita Tiger One. Tiger One ni indwanyi ikomeye cyane ya AFC 23. Kuba ari indwanyi ikomeye cyane ntabwo bisobanuye ko mu byukuri akora ibyo yishakiye, kubera ko uyu mugabo burya mwagiye mwumva inkuru zi breaking kuri we ko yitabye Imana. Ibyo ngibyo burya ngo ashaka kuba ataritabye Imana, ahubwo bamwe baravuga ngo bishoboka ko yatorokeye, yamaze gutorokera muri FARDC. Uyo ngo nta wundi bamwita Mahesh Bernard Byamungu, umwe mu barwanyi bakomeye cyane. Ubu ngubu AFC 23 ngo iri guhwihwisa amakuru ko nayo idafite uyu murwanyi, ndetse ngo itigeze ibona umurambo we. Nyamara uyu azwiho kuba yiruka kugaragara ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka Uvira. Nyuma yaho rero abi AFC 23 abandi nta nubwo barabitangaza, ntabwo FARDC ndetse na Wazalendo ibyo nta nubwo bizabarebaga, nta kintu barabitangazaho. Ariko ngo nyamara uyu muntu ntabwo arongera kuhagaragara. AFC 23 ngo nayo burya yaramubuze. Birevuga ko ngo hatangiye kumvikana bakuravuga ngo uwo ari wese cyangwa se ahari hose yagaragara, uwamubona uwo ari wese ngo agomba guhita bitangariza itangazamakuru, by'umwarika akabibwira AFC 23 kuko ntago bazahari. Abona rwara muri rukamuta mu misozi. Hanyuma rero mbere yuko dukubitira hano ku mupaka uhuza Burundi ndetse na Republika Demokarasi ya Kongo, reka mbanze nkubwire amakuru. Na amakuru ari Rigence cyangwa se Rigente cyane, kubera ko drone yo mu bwoko bwa Kamikaze bivuga ko yari yabarwanye bafite 23 irasuye muri imisozi ya Hopreto Mikenge kuri uyo 23 masaha mu gitondo. Ntabwo rwose byari ngombwa kugera saa 4, saa 1:30 abenshi mu mutaranabyuka. Iyi drone nibwo bahise bayihanura muri imisozi, hanyuma rero bajya gutora ibisigazwa byayo nyuma
ho gatoya. Wazalendo kabisa bamaze kuyipima cyane. Ni mu gihe rikomeje kwizengurutswa mu bice ngo bya Puezero, Mikenge ndetse na Karingi. Avuga ko ngo bashobora kuba barimo gutata. Ubwo ndavuga FM Ventura twirwana ndetse na Red Tabara na Gumino ngo barebe ko bagaba igitero muri utu duce nyuma yuko birukanwe. Hanyuma rero reka twinjire Uvira rero ibintu biraryoshye bimeze neza cyane. Umutekano umeze neza. Abavuga ngo Jean-Jacques Purusi Sadiki ngo barimo kumweguza sinzi aho babihera, kandi umujyi wa Uvira wamaze kugaruka umutekano, ndetse batarigeze beguza meya batarigeze beguza guverineri washyizweho Igoma muri Kivu y'Amajyaruguru mu gihe nta kintu arakora. Nyamara muri Kivu y'Amajyepfo bice bya Minembwe nayo baragiye babigaruza, ndetse ukabona ko nawe vitekanye n'ibindi bice barimo kugenda babyataka. Urumva ko ari kugaragaza ibikorwa. Ibyo rero byo kumweguza no kutamweguza ntago bitureba, ahubwo twebwe turarebwa n'amakuru. Kuba bivugwa tugomba kubivuga. Ikiriho rero reka nje Uvira unyemerere nkubwire ko bantu muzi bari baragiye bahungira mu Burundi mu minsi yashize, ubwo ibintu byari bikomeye kubera ko hari ikibazo cy'umutekano muke, batangiye gutaha. Uvira iratekanye, ibintu ni barabara, va ku byagoma. Urumva abantu bavuga ngo basubiye Igoma, ariko mu myanya ya FARDC hadaciye n'amezi 3 abaturage baragarutse. Ibi biragaragaza igikundiro, biragaragaza uburyo ki igisirikare cya leta ya Kongo abaturage mu by'ukuri bashaka kuba bari kubiyumvamo. Abanyekongo 270 bari barahungiye mu gihugu cy'u Burundi, nibo bagize batya bahita bidekarara kugaruka iwabo, baravuga bati naheza nk'iwacu. Baragaruka rwose bati nyuma twamaze kumenya ko ibintu bimeze neza, twabajije inshuti, twabajije imiryango, twabajije barumuna bakuru bacu, twumva ko ibintu bimeze neza, nta mpamvu yo guhera ishyanga. Kandi koko nibyo niko bigomba kugenda, nta mpamvu nimwe igomba gutuma bahera ishyanga mu Burundi. Aba rero 470 basaga 470 ingahera 470 bagiye kuba banyarukirana rwose wabo batahe ku mupaka, bakaba bagaragaye. Ayo nta makuru nayo rero nari ngufite mu by'ukuri meza, kubera ko bamwe bagiye gutangira kubona bo mu miryango yabo bari babuze, bandi bagiye gutangira kubona iwabo. Ibyo ngibyo rero urumva ko ni inkuru yo kwishimira cyane. Nanone ni inkuru yo gukomera amashyi kuba igikorwa nk'iki ngiki gikozwe kikabasha gukunda, ni ibintu byo kwishimira cyane. Hanyuma rero reka mbashimire, mbabwire ni mwakoze cyane kudukurikirana kuva ku munota wa mbere kugeza amaginga ya. Byari by'agaciro kandi byari by'ingenzi gukomeza kubana namwe bigana n'amakuru twagendaga tubagezaho. Twagiye dugata bice bigiye bitandukanye, amakuru tutagwaye. Menya ko masaha ari imbere, mu kanya kari imbere turaza kubiba tuyakugezaho, wowe ukomeza ubane natwe kabisa 5 kwa 5. Ubundi ikintu bita amakuru, information, n'andi hantu ugomba kuba yakura usibye hano kuri Region Info. Rero ni Bosco wayakugezagaho. Reka mbabwire ko tuza gusubira nkuko nibo ngenda mbibabwira. Hanyuma rero murusheho gukanda subscribe cyangwa se s'abone, ubundi ibindi turaza gusubira. Asante sana.